14. festival výroby kimči, ktorý usporiadala predsedníčka Zhang Gilza, sa konal v Suwonskom centre tradičnej kultúry v Suwon-Gyeonggi-do. Členovia We Love You v pobočke Suwon sa zhromaždili pri výrobe kimči. Môžeme zbadať aj skupinu cudzincov v oranžových zásterách. I also have never made kimchi before. I'm also very excited because kimchi is mashisoyo. I feel that this organization, for them to be able to, so many members smiling, people gathering together to be able to make the food, I think whoever actually receives it, really they're not going to just receive the food itself, but especially the hearts and the love of all the people here. Pre cudzincov, ktorí skúšajú robiť kimči prvýkrát, predsedníčka Zhang Gilza z We Love You ukázala, ako vložiť korenie kimči medzi listy kapusty. So excited to try because I love kimchi. I love kimchi in soup and with my food, but I never learned how to make it before. But she showed me how to apply the sauce properly and to wrap it properly. So I'm really excited to follow somebody who knows. Žlté kapustné listy ponené lahodným korením. Ako bude chutiť chutné kimči, ktoré povzbudzuje našu chuť do jedla? 정말 맛있어요. 같이 드시죠. Kimchi 맛있어요. Jedlo, ktoré obsahuje úprimnosť a lásku matky, robí naše srdce šťastným. 지금 이 김치 맛을 보시면 이 지구상 어디에 내놔도 대한민국 김치는 빠지지 않습니다. 최고입니다. I think it's amazing. It's so healthy for you. So I feel so honored to be with the chairwoman and be part of the We Love You Foundation in Korea. Kimchi, like we know it, that's superfood. So it feels wonderful that we are actually doing something for people that need it. And we're working here with wonderful people and putting so much love into this. So I hope they feel the love. Kimči, vyrobené z úprimnosti, lásky a tepla matky, poslúži ako zdravé jedlo potrebné na prekonanie tejto studenej zimy. 맛있게 담가진 김치 저소득층에게 골고루 혜택이 갈 수 있도록 그리고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 나눠드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Po ukončení dobrovoľníckej služby výroby kimči predsedníčka Zhang Gilza a členovia We Love You navštívili rodiny príjemcov. Vďaka neustálej láske predsedníčky Zhang Gilza, ktorá sa so srdcom matky stará o znevýhodnených susedov, sú susedia opäť povzbudení, aby mali nádej na život. Naozaj dúfame, že kimči vyrobené s úprimným srdcom matky veľmi pomôže susedom mať teplú zimu. 맛있게 드세요.